Ia si ufoga mata ko fie ole au fai pese ale Blue Wave TV ma pese na for my I'll be home for Christmas. Ia yesa ole lady si ufonga le sunga ya misa ia wa le mate home la Christmas ma tele o la vai se me le home lava tatou ile Christmas ia ile dei fo I vaenga o le afi ia nei fatunga fo I fa no fo mali ai ma joy boboli e joy le nganga le Christmas ia te oe malo ainga lo fanau pese fo I lo tonu I motu balawa ele ia se isi no fo nga sili e pito sili fo I ona te tau ona e ai nai lo ole home I'll be home ia pe foi la na mato ye nei tunu wa ve mo mato no fuanga ainga ia o lo mato tu ma ai tau malele e wa Samoa ia ma ainga fo yo lo ta po mai vivia lo to tato te mafuta fio lai pe wo livano te malanga ai tu wa o to wa sa o ile silo o maku o leva so sa tato vala mai le aso lulu vai aso de tenei ya le tato to e luma fe sila fai malaulua fe sila fai ile aso lo se furu male lua le nei lo so lua yo to lua ya so na tato sa vali le ile Christmas ia po le aso wa fa mana tuina so se Cristiano I tu sa tasi ila towe teritonu ma fa mana tuina le soifu mai o le pepe fou ia fa talofa a fa tonu le tu la fa o fa dia misa o le mo I fisa va tu misa mana ia fo I le tata na yo pe na I tatu pese sa to nga patia fo I tau poina ma tu fa tasia fango fi mali ai la matanga fo yo le proklame ya ile dei la vanga fo yo le afiafi ya mana ya yes la ko ai pesi fa solo ma fa fonga ai mo e maratua ole tato taimile o ya ile o to mo mia ni me vesi esa la ka ele o to mo mia tato ni me vesi le o to mo mia tato le fa vesi Paule mea o lo mo mia o le anga atu o le tangata malona mafau e fa Filemu le e pe o por pese fo ilele fa mai o lo mo Filemu o Iesu il frepovi mai la mo Filemu le o ile ase me ocupo ia o le nganga fo ile na o le nei vai tau o tatou iai e ui o le e pe palasi fa o nga tonu le vai aso pe fa o nga mangava ia le aso fia o Christmas ia ai le afaina le ia tatou fo I marisau ia tu fa mala tu no le fo ia aso fia ia o fia o to fo mai e tau o to sa mo le atu pele le loto ma le nganga pele le ma fo pele le fatu o Samoa o le ula o le pale ioe ia fa taila ile lofa o lo tatou ma te sili langi o ma faiore to tai mai ma fa sopo bailo soifua ia mai sono o la vai tatou o oi freseu ia ma tatou trenoa I fonga fala wa le yaso ia ile fa o window tutu pa faiva ba proclabe o le tauta ia e wasi le fia ia le totele ma lo le nga lulu e ma lo fo o fasifo faiva le nei tau sanga ole ma naia yo le matou tusi faitau le aso na nafi ole matou tusi faitau le aso na nafi oi le sapa ti le sauninga lotu ole Filipi tasi a olona fai upu pesa o ela ukala ole Filipi e kasi olona fai upu e ono I think se kanga misa ka usu e mai o fia ya ole mana ia ina o sauno le matou fai au ta ma fa le nganga pasta wita fata wo manatu ona ole tatou proklame fai ole nei tau sanga tai au ia ole proklame sa o ka ia ole proklame fai ai
e ni tari tonunga pe ia le Filipi tasia o na fai upu e ono o lo tara no ai ia le apostolo Paulo inga luenga le lei e fa pe ki kau fai kau ku misa sa o ia le va nga le tau am vai avatua tu sa fai tau mai ne te fai tau mai le fai upu tolo nga ia le ono fitu valu a le ongo la o le ono a fai uma lona mau vi fola i lunga mana ia o madatu fo i le proclame a mata i le tatu tautai tatu a mata mai i se vaenga o le wa tu i le si ui ma e tepa i le savalinga o le nei tausanga o mea mana tutupu o lo te karango aku o heva ia your own self you me se foi myself tatu uma o le fesili e sau le mafufau o le a se tūlanga fo i lele o e langona ai na lelei ni fuafuanga o le nei tausanga awa fo ini mea sa e si la fia nga manga ia ila usa valinga matulanga o ia ia pela to nga meia sa valinga ke al peure me ke ia ele le wa o se mea pese mea mu se mea ai to mai lai lunga le tanto wa le vaenga le Filipi le mo fa upo no ai pen of tu ti tango fai tau mai fai upo tolu se e tau le valu ona e maua atoa ile o le atoanga o le maule ai o fai pula tolu o ile ono lo tu fai tau na fa pe o mauti noa le nei lava mea o ia na a mataina le ngā ruenga le lei i to tonu i a te outou e wha ato atoa ina ai lava e ia e o atu lava i le aso o Iesu Keriso kala ia Paulo ia Filipi whamai ua o mauti noa o le nei lava mea o ia na a mataina le ngā ruenga le lei to tonu i a te outou ia ai ke kangola fe kau mere kolu inga ia kau le valu ona e mauaila ia le ma e mautino ai le tūlanga le tau mori atu ai o le vaenga o tau e lo loto le whaamawhar whawhenga inga le asona nafi o ia na amataina nga ruenga le lei o le kele o nga ruenga e amaka kangaka e fuafua i le loko e ke whai ai a whai o se ngā ruenga e ke fuafua e kai ai ma whaasala veides ngā longo winga o ngā ruenga leanga a whaapea o se ngā ruenga e ke whaia inga ia koe mawai se kaui longo winga o ngā ruenga e ke koe whaia o elo kaui ai whamai le kala le aposkolo whamai ua o mauti noa o ia na amataina ngā ruenga le lei o le wai tu nei si ui o le nei tausanga mai toi tau tepa ma tau whaasau le moana lau pe o le tala ia velo waa mai ko maanga ko pe haringi kausanga fiangi ka ngaka nga e foilele anga le iai ai fia foi ni tangata na matua whaale tonu ngai nea o mena fai fia foi ni tangata whaamanuia ina no lato loto mani ona o oe ma kako umare ku whakwa ia ai pe fia foi ngi mea nga makua whaale ko ngunga ai pe sa e maua foi se ava noa e te whaia se mea sao pe sa e kau karasao se mea kakaunga e kau karasao ai ua pasia e ke le i whaia o nufa nufa le wa uia wa mo wa ua ia u te tango wha uinga i le launga wapea e sa o le leiki o le kele o kaimi e le isa ngaruenga le anga e amaka inga e le atua mo tātou nga o ngaruenga le leia le ala o tātou tuturu whai ungo le nei tausanga e toi mana tule ma fawfau lo walitanga teia pe a o ngaruenga nga whairingi kausanga ia ai pe nga yengi mea nga makua whaale kungu nga mapapangi pomu mangi ngā mea whapenga ai fo inisi sa aioi ai pesa ye foi se me te tau ona o ta faia e sa le te tau ona faia ia po se me foi sa le te tau sa te tau ona faia ai wale faia wa uma na me uma fa tai le tua au le uta tu to ai tonu to o seanga
Tātou taunu u lea so lea whaamana tuina e leo Kirisiana soifua mai o le pepe fou whamai leo le tala le launga no u mātou i le sāpati le aso sā a paua le mea le ia mai e le atua ia te oi maa o i ele i ele foi ele i kango ave ese mai a oi maa fifilinga la fifilinga ki filifili ai oi me fai walulo ma fau le mele tupu nei a mātou au kilani o le mele tupu ia mātou au kilani o lela a matar mātou kirisi masi ai fai ki kele ai fai ngā ale au kirisi ano male au la foi dir ka ungo ngai inki au musalemi male au sik foi e inkia tapo inga lela na le no fai atu o te vai foi la ua tele fela utoa i o fina ngalo ma manatu marangona iyo mana ia fo ile maula e vatu si te maloa lea fai evangelia lea matou nei sa fokilani Brian Tamaki malana fo i ministry lea uma toa tele ya matou manuka ile mamau kwa i mako official me ile le lau mua le ekalesia le tangata leo Brian Tamaki ma le latou foi maule ma fua mai ke e ora ke siango le ke e fasanga nga ile au musalemi ma ya se temi foi tau fai atu lunga ni nai kiripi foi le pa foi o monga ka kiripi fa mole pesa o pisi foi mo pisi to mo o luai pa ia lua tene ai le ta penta do kiripi o nai me mana yana ai o ma fuanga o fai ak le wingo lo fa matalanga le anga mau ese lo Kirisiano i o usau so su ele unga a ko ar melia o fa pe se ar me wa au ko va ku solo le au sik mal au musalemi ai o mo wa engal au paipa ya o le lato lava taimi fa taita o le lato wa so fa manatu ya pe masangi nga fa ngai me si la pele ai wa e ma fu na fai mai si ele itupu mo ona sale i malo si se social media ale fa ya tula ta su enga ele ai wa masani ya nei foi tali tununga o masangi la kwaso pe o ka ko pe o tatou o le ia tatou foi ke a pe la ka ko kirisi masi a fai ka ko parade fai ka ko solo a fai ka ko se singa fu a fai ka ko meia a le fu solo tanga tene na no fai atu la utala le paua le mele le ia se ele tu o mal tanga taina o tulia ese lucifelo kuli ese maima ioi marango fuari io ona wa ia fo ko kuri mai ai makanga kai nga filifili e kau muri ya lucifelo ai paua leo le mea nga le ikango le ngari mawhai le tuona vesea o le filifilinga sa o loto a le tangata nga ke filifili ai le mea e le lei ma le mea leanga e ui ua o a oinga mai kako wa o a oinga kako ia fionga pa ia le tua e kako kar konga whakirisianga e iai leo lai whaavavau e foi le malai e whaavavau po le whaafangonga e whaavavau ai le kai a o nga fosia fua ka ko ele atua e le fosia ka ko i nga me e ko mai a Asiata ia failanga filifilinga a o filifili e umana ngai soi fuanga o ke le sao i le whaavavau o nga o la ulava filifilinga e le fosia i ka ko ele ku pa uanga le mea lela foi le tatou tangata Kirisiano lea e telefona te e mele fai e savaringa ngai ka ngaka e ko ke sila mai ai ai poloka mai ele au Kirisiango le faala ko le solo ai langa waka uma Kirisiango ai le nga o ele o fa polo tu uma o me lava ministry est malo le o Brian Tamaki ai wangi ngalo ya kako ongi usila ole aku ua temo karasi o kako ko ora ko ke mo karasi ioi ole ale wing or eli e kalia so se kari konga tulo e talia so se tali tonunga so ia tauia mai mea e tau fai mana ia le tatou tutu la i mo le atua ma faali atu pat ele fina ngalo le atua tatou tio mai fai ka ko
ka ko ke o mai ka ko ke fai e fu ki fai nga bevesi i le mea lea le yo le alu le o ngor upo le tua ele ke le o so fiu le vale le fa nga ai fio nga le tua ele o le malosi ele o le fika a o le nganga o le tua a faila fa longo mai nei tangata Kerisiano ia o ko ngisa mo le ke lengo mai mo ko fa la lai mele le ai ele o le wala nga ke kango e fa o la inga i kanga kaya pe ke kango e kala i kala le kanga kaya no le nga fo ila a fiko ai mafu anga le a fu ai ona e mo le wila iwe e mafua mai e fiko ai lo le si me vevela por si me malo ma le si me malo nga lulu loa le ele e mo mawila pam fai kiti o le mele to tisila to e ku le vevesi ele e langi yanga fa Kerisiano e fa finga wa ile nganga o le ku man kanga yes e ke fili le metonu ai le fosia o e le ku ai ke fili le nga o le me ko e a mai alo fili e fai kalia ai o ele anga e uma ko e fa masingo pesa e o le mea langa o le mea pakingo o le kanga kalavaya a lo tatu tau fai fua e se vanga ngar ko nga me furo ka ko ke e a ku fai nga la ia fa papomu fa terrorist mea langa maku ayo yo e mo amenge ya fai o tali tonunga nei tanga te o la tu tali tonunga e o ifo mo ko kuli makulanga fa penga tau te sira fia auto o tele yo oi Middle East ia mai se foi tu pai ai ina ua ma fa so ma sia uta ma fa le nga sa malanga tu pai last year conference tau te sila fia auto samo se fa kwala ku ala lo le fokuanga le nga o ka ko sa mo o le o la fa fo linga o ka ko ke kerisiang a o le mama o ma le leanga o ka ko loko le merea fa mai se no nga se uta ma fa le nga pasta waita o fa soa o tu pai ke lo mori ma uma mai fa ya auto ia le to malanga ale isala elu tu pai Middle East le United Arab e o le ale kai mi o sau nginga o le aso fai so pe ka lor se fururua wa kar kai mi kalu e ia ile me o le longo pe se me foi le fa ilo ile the whole country fa mai lea o fea le mea lai fea rua i eire Musalem le kangaka le Musalemi po ko kongo le mor po fa foi fea o fea le mea e fea rua nga o nga ka o le longo nga ma mea nga during the day kuku uma kangaka fofola o fea le mea iai fofola ilanga i e foi nga le match foi nga ai fai le kakalo mai foi fo now le wingo le kala o lai kangaka ia lo la ko kar kunga a fai o le la ko kar kunga le la ko ke worship ai le akua e lau ke ola inga every day ayaka ko o vesidi ayaka ko o lo vivi i ele asosa o lo ai ele fa mankunga ele asosa e lo ke fa ko ka ko uma o kiro tatou sa mo e fai au si kaili le asosa a o aso le vai aso o upuleanga uma e luai mai o fofonga o uma faufonga e anga kingo mai o mafofonga o fioki uma resi population o sa mo o mafofonga e oi ai sa vari ronga i kanga kai o leo mai le la tou mau o le la tou le na tali tonunga that's the way they worship ai va ai le ka ko wa ku fas mai you Muslim you o ko le ama o ko ka fa pa pomo o ko ka ele fa pengar fengo se ka ko wa mio e oi isala e ko rusa paki ava kere ya ruai au uska ki ala ngai ya wo se wo ya sao e tilai o le foi fai mai anga fasoa manga e koru sa paki pe koru aso e loku ai aso falaile aso ko ngai asa
aso falai le loloku musalemi aso ko ngai sa paki ukaya aso sa loloku au kerisiango vai longo winga a e fua le fiku aso le vai aso le ka ko ka lenga le fai ka waso fitu aso le vai aso ko ese aso ka pua I ko wala ngofsiri le sia wo buya e have my kolu aso falaile o le aso ngai loloku e musalemi makua sangi nga wa uma me uma o sa paki yukaya makua I kapua loloku le au yukaya ai por sa paki ala inga o le sa ia fainga ruenga lois ai loloku au kerisiango le ia inga yuso ia o fesili do ai ma faila nga e loku mai le aso nga asfalaile aso nga ia sa fa mai ma fai e pule ai le fasa e pule ai lo karikong lo no winga sa mo ma fa fo mai ai kangola ko ese mai aso e koru ia so e fiku ia ka ki fai ka kale ko lu aso ka puai o kanga kaya ngale fa so ye a o nga fo ia so fa a o vai ngore kula le aso fa ka inga every 2 hours e mai le fa ilo wa kaunga kalo a la prayer mat ma me uma that's how they live their life iwe that's how ole wele nga life o like o mata tu le si video rena le va tu pela utala lang ko kele fra usa mo le o imeia ko la lo ye va kusa o vai tu ngutu tangata mauri se fa tu ala utala le o tangata ni e ma na ye yor faola ingo isi me o ma ko ya o funga o vai tu le si video na o mai na fa ye confrontations pe life kadi mai le ile kadi mai le si ko ki o mangal pala o vale o le ile na fa ngale f tu lo le f word la fo ma ori pe o le la ko upu ngai ko mai pe o le la ko me ai ngai upu ya skai kasi ole f tu lo fa fo ngala tu o vesidi la o ku kusala le fa le ngale ke ka un fai e she aku mananga ngale ke ka kala la na va tu la u tu ala lo langa le o mel mata upule a fa o ye o ko ka ko ke siang o le la o fu ngale for the look la le pu e de camera ma to ma fa tasi po sa nga me la fa o ngi usila it's a democratic country o le malo ke mo kalasi e ka uma e ai ku kusa uma pa wale mea pe a fa o la ngofu fa so o fa ku la fo ka ngaka iwe e foi se kalesia ila ko o ngai e ku sa lo ko ala ya ka nga kai e fa yelang kapo inga io ma to tapo yai o le har ku langa e fa yelang kapo inga ma me uma nga pa wale me ke o fa ni fa ke volo mangi fa fa pau e fa sori ku la fongo e sori lor ku la fongo a palai lo ingar ke demokrasi fa malo rule of law ai a fa ya e sai ulu ngai kanga ka ai mala ko ka bigi fa paku ngai me a umala ko me fa ai ole weinga la ko ki ka pu ye la ko wi ile li ma ya ore tu la lona le o tu a fa ila ole ta pena telefone te tubu e ke kumuma e fa la me ya la fa le alue ka la ile fa ola kanga Keriso fa ko o fa le o ainga kui nango afionga ngale tua ai se tatala ina mai o te ulu fale fatasi matali sua mai alo ku ife ko kala ifa penga ai ora ifu fo dunga la ora kele fa mai mea ele lo ala le kifa ku lo si musalemi ulu le angalo la ku lo i marfanka avili i me nga ke fesiringi nga fesiringi kere nga mali we se mali fa ma turo nga mea wala longa va korto te ai wala vai ro fa kiri wa ka ko wo krisimas ki ko ya fa nga mai sis atalo fa doai to telo tato ngol tato proclame